Welcome to Dagbon TV. Do subscribe to our YouTube channel, press the notification button for more updates. Dinya la nguna fian yala ko dolma niri barga ba pero to dinya ta sayo ya dunguna wa pama in yab kuna kan yab kuna zan kana in yab kuma na sane ka ta tamsanda na ma to bumi ne kana ma ba tamsanda na ma in yab kuma na ma digo sanda ne bumi ne digo sanda na ma tiyo ya pambana bedu shi ka tinye pamba ma za ha poi ben sati ya to shelma den non vien yela zan ti pam don te bor la malgo yab guma na yelo no bor la malgo je sambo na yin arziki ka bu te tira yela na nye so tanga ai dir nam ka ti pi kane ka yu viel le kane na nye so tanga no ro o sa bu mi se yen so mi te piane kiyama so o sa o sandan ma so o sa le piane ama ole pam mo ma ba za ya na nyala duna o mo ko chang to ko o ti ko sandane za za ti ko sandane namna batun dana ma ba zabra kalma batir ka tira batir la kalma tamna pinya we ni kurgunya ka kalma ngunde kula biyan sang na mata ka gbe nsong kalnam bam biyan pama en yabe gundana tun zan piango ka pam an kul zan shel son tuma ma tan borla malgo ne be shele tije sango ne be lo shal polo to tun ko gum shel asan ngoma ta pare ve yala do me titi yampana ton di la palma titi yampana yabta mal da kyam tun yala ngung malage pi to amma te de tawla puni na bapre sanar na yi ha te be la osani ka ala jitanko ambaria na zami mam yongo afa zurma za ka kana na bapre sanar na sane anta zande in yabta mal da kyam sandane sirba ti yila ni mana na ka wumno be o mamam be kyam ka ta kana ma torozo an ko yel shal ngoma ta para ya ven yalanga tanan behngo tanan borma ne dagbang maha ka ta behngo ma ka to war be bangu maha to ama dagbang iba maha to ko to wa bangu maha ta para ya ven yalanga na bor ya to shel mba ma yam tuna su na ti bo den fiel ti ni kurama na piane te basa to kunya den fiela para te pola den fiela. Hello, thank you for watching our videos on Dagbon TV. Do like, share, and comment on our video.